Muraho neza. Nk'ibisanzwe ni Action College. Nge ni teacher Tuyishime Justin, nigisha amategeko y'umuhanda muri Action College ku ishami rya Chic. Ntago Action College yigisha amategeko y'umuhanda gusa, ahubwo yigisha n'iki n'indimi ndetse n'imyuga itandukanye. Mu gisata cy'indimi twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikidage ndetse n'Igishinwa. Mu gisata cy'imyuga twigisha mekanike, tailoring ndetse tukanigisha ibyerekeranye no gusuka. Uyu munsi rero tugiye kubana mu isomo ryerekeranye n'iki n'amategeko y'umuhanda. Action College ifite amashami atandukanye mu gihugu, nka Rubavu dufite ishami, Kicukiro dufite ishami, tukagira ishami i Musanze ndetse na Muhanga. Aho hose ushobora kuba wajyayo Action College ikagufasha. Nk'ibisanzwe rero Action College ahangaha ni muri kora rimwe mu mategeko y'umuhanda ndetse na perime. Mu gihe kingana n'ukwezi kumwe ukabugize ute, ukabonye perime yawe, ugatangira kwenjoyinga uruhushya rwawe. Uyu munsi rero tugiye kwibanda ku byerekeranye n'iki n'imivuduko. Imivuduko y'ibinyabiziga ishyizweho ku buryo bugize ute butandukanye, tugendeye ku bwoko bw'ikinyabiziga. N'ibinyabiziga binini ntabwo bishobora kuba byagira umuvuduko ungana n'ibindi binyabiziga, nk'imodoka ntoya, amataxi, amavatiri ndetse n'ibindi binyabiziga. Imivuduko rero bitewe n'aho ikinyabiziga kirimo kigenda, imivuduko yaho ibitandukanye bitewe n'ubwoko bw'ikinyabiziga n'ibyo gitwara. Tugira rero icyo twita urusisiro. Urusisiro bivuga ahantu hari amazu menshi afatanye cyangwa se adafatanye ariko yegera inzira nyabagendwa. Inzira nyabagendwa ni iki rero? Inzira nyabagendwa ni ahantu hose hashobora kugendeka ku butaka. Ushobora kuhagenda ugenda n'amaguru, ushobora kuhagenda utwaye imodokari, ushobora kuhagenda utwaye ifarashi, ndetse ushobora no kuhagenda utwaye iki? Utwaye imodokari cyangwa se ipikipiki. Urusisiro rero ibinyabiziga iyo bihagenda bihagendera ku muvuduko ugize ute utandukanye. Mbere na mbere urusisiro ni ijambo dusanzwe dukoresha no mu buzima busanzwe. Ahantu hari urusisiro haba hari amazu menshi afatanye cyangwa se adafatanye ariko yegereye iki? Yegereye inzira nyabagendwa. Tugira rero ahatari mu nsisiro. Ahatari mu nsisiro twamaze kumenya neza ko ahantu hari urusisiro haba hari amazu menshi afatanye cyangwa se adafatanye ariko yegereye iki? Yegereye inzira nyabagendwa. Ahatari mu rusisiro ubwo ni hantu hari iki? Hamwe uzasanga inzu imwe iri hano, indi iri hakurya iriya, wanitegereza neza ugasanga ntabwo zegereye iki? Ntabwo zegereye ya nzira nyabagendwa. Aho hantu tuhita iki? Tuvuga ko nta rusisiro ruhari. Ibinyabiziga rero bihagendera ku muvuduko ugize ute utandukanye, tugendeye ku bwoko bw'iki? Ku bwoko bw'ikinyabiziga. Twihuse rero reka duhere ahatari mu nsisiro. Amapikipiki n'amavatiri ndetse n'ibindi binyabiziga bitarenza toni imwe iyo bipakiye, iyo bigenda ahatari mu nsisiro, umuvuduko wabyo ntarengwa aba ari kilometero zingahe? Aba ari kilometero 80 mu isaha. Bivuze iki? Ahangaha amapikipiki n'ayo mavatiri asanzwe ndetse n'ibinyabiziga bitwara abantu bamwe bitajya birenza toni imwe iyo bigenda ahatari mu nsisiro, umuvuduko wabyo tubonye ko ari kilometero 80 mu isaha. Ubwangaha uramutse utwaye iki? Ikinyabiziga urimo uragenda ahatari mu nsisiro ukarenza uyu muvuduko bazakwandikira. Iyo tuvuze amavatiri asanzwe ni izi modokari utwara, iyi modokari ugendamo wiguriye ku giti cyawe uzajya utemberamo n'umuryango wawe utagamije kugira ute? Utagamije kwishakamo uburyo bw'amafaranga. Iyo niyo vatiri twita iki? Ivatiri isanzwe. Kadukomeze rero. Amavatiri y'ifasi ndetse n'amataxi n'ibinyabiziga bitajya birenza toni 3 n'igice iyo biri kugenda hatari mu nsisiro, umuvuduko wabyo ntarengwa aba ari kilometero zingahe? Kilometero 70 mu isaha. Amavatiri y'ifasi ni iki rero? Wise wibaza utitse amavatiri y'ifasi ni iki? Ko namaze kumenya amavatiri asanzwe, amavatiri y'ifasi ni iki? Amavatiri y'ifasi ni izi modokari ntoya zikoreshwa mu tagisi zitegereza abagenzi ku nzira nyabagendwa. Iyo niyo twita ivatiri y'iki? Niyo twita ivatiri y'ifasi. Amavatiri y'ifasi rero iyo agenda hatari mu nsisiro ndetse n'amataxi n'ibinyabiziga bitajya birenza toni 3 n'igice, iyo bigenda rero hatari mu nsisiro, umuvuduko wabyo ntarengwa aba ari kilometero 70 mu isaha. Ahangaha rero n'ubu utwaye iki? Imwe mu izo modokari ukagera ahatari mu nsisiro,
uzagendere ku muvuduko wa kilometero 70, uramutse urengeje bashobora kugira ute, bakwandikira. Twakomeje, ibinyabiziga bitwara imizigo irengeje kuva kuri toni 3 n'igice kugera kuri toni 12 n'igice, ndetse na bisi. Bene ibyo binyabiziga birimo biragenda ahatari mu nsisiro, umuvuduko wabyo ntarengwa aba ari kilometero 60 mu isaha. Ibinyabiziga bigize ute, bitwara imizigo kuva kuri toni 3 n'igice kugera kuri toni 12 n'igice, ndetse n'amabisi. Bene ibyo binyabiziga bigenda ahatari mu nsisiro, umuvuduko wabyo ntarengwa aba ari kilometero zingahe, kilometero 60 mu isaha. Ubwo iyo tuvuze za bisi tuba tuvuga ibinyabiziga bitwara abantu hamwe, tuba tuvuga ibinyabiziga bitwara iki, abantu hamwe. Hazamo amakwasiteri, hakazamo za yutongo, za ritiko. Urumva ni ibinyabiziga bitwara iki, bitwara abantu hamwe. Nibyo rero tuba turi kuvuga ahangaha, iyo bigenda ahatari mu nsisiro, umuvuduko wabyo ntarengwa aba ari kilometero 60 mu isaha. Twakomeje, ibinyabiziga bitwara imizigo kuva noneho kuri toni 12 n'igice, ndetse na za velomoteri. Ibinyabiziga bitwara imizigo kuva kuri toni 12 n'igice gukomeza, ndetse n'iki, na za velomoteri. Bene ibyo binyabiziga iyo bigenda ahatari mu nsisiro, umuvuduko wabyo ntarengwa aba ari kilometero 50 mu isaha. Bivuze ngo uramutse utwaye velomoteri warangiza ukagera ahatari mu nsisiro ukarenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha, bazagira ute, bazakwandikira. Ni kimwe n'iyo utwaye iki, ikinyabiziga gitwara imizigo upakiye toni zirengeje iki, toni 12 n'igice gukomeza, zingahe, aba ari kilometero 50 mu isaha. Twakomeje rero, ibinyabiziga bidasanzwe cyangwa se ibinyabiziga bidafite ibibuza kwiceka kubera ko ariko byakozwe. Ese ibinyabiziga bidasanzwe cyangwa se ibinyabiziga twita bitagira ibibuza kwiceka, ibyo binyabiziga ni ibihe? Ibinyabiziga bidasanzwe tugira imashini zifashishwa mu kubaka imihanda, tukagira ibinyabiziga byifashishwa mu buhinzi, ndetse tukanagiramo iki, ibinyabiziga bya gisirikare cyangwa se ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu. Iyo tuvuze ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ntabwo twibanda ku binyabiziga byose, twibanda ku bifaru. Ibyo nibyo binyabiziga by'iki, nibyo binyabiziga twita bidasanzwe. Ibinyabiziga byifashishwa mu kubaka imihanda, ibinyabiziga byifashishwa mu buhinzi, ubwo n'imashini zihinga, ndetse n'ibinyabiziga bya gisirikare, aho twabonye ko twibanda ku bifaru iyo tuvuze ibinyabiziga bya gisirikare. Ibyo binyabiziga rero bidasanzwe iyo bigenda ahatari mu nsisiro, umuvuduko wabyo ntarengwa aba ari kilometero 25 mu isaha. Ibyo binyabiziga bidasanzwe urabona kuri iyo uri mu modokari isanzwe, kuri imodokari igera kuri dodani, mwese muri mu modoka mukumva mugize ute, murimo murizunguza. Ibi binyabiziga rero ntabwo bigize ute, ntabwo bigira ibibuza kwiceka. Bivuze ngo nta murotoseri bigira cyangwa se nta rasoro bigira. Ibi binyabiziga ikindi nabivugaho ni uko bibujijwe kugenda mu nzira nyabagendwa. Ibi binyabiziga uzabibona biri kugenda, biri gukora gusa. Bigenda iyo biri gukoreshwa cyangwa se biri kuva mu kazi, biri kujya mu kazi, biri kuvayo, cyangwa se biri mu kazi, nibwo bino binyabiziga bigira ute, bigenda. Ibi binyabiziga bibujijwe kugira ute, kugenda mu nzira nyabagendwa. Bivuze ngo umuntu wese ugize ute, ubonye kimwe muri bino binyabiziga azakibona kiri kugenda mu kazi cyangwa se kiri kuvayo. Ntabwo gishobora kurenza rero uyu muvuduko wa kilometero zingahe, kilometero 25 mu isaha iyo irimo iragenda ahatari mu nsisiro. Ngira ngo wamenye, wize kandi wamenye neza iki, uburyo uzakoresha ikinyabiziga cyawe bitewe n'icyo utwaye, ubwoko bwacyo, ugeze ahatari mu nsisiro. Umuvuduko uzakoresha wamaze kugira ute, wamaze kuwumenya. Iyo turangije rero ahatari mu nsisiro, twamaze kumenya neza ko tugira urusisiro ndetse n'ahatari mu nsisiro. Ese tumaze kumenya neza ibinyabiziga bigenda ahatari mu nsisiro, umuvuduko wabyo ntarengwa mu isaha uburyo bungana. Ese ni gute bya binyabiziga none iyo bigeze ahatari mu nsisiro, umuvuduko wabyo bishobora kuba byagenderaho? Katurebere hamwe mu nsisiro sasa. Ese mu nsisiro ibinyabiziga bigendamo bigendera ku muvuduko ungana ute? Tugendeye kuri bya bindi bigaragaza ikinyabiziga. Amavatiri asanzwe ndetse n'ibinyabiziga bitajya birenza toni imwe bipakiye,
nibyo binyabiziga iyo bigeze mu nsisiro bihita bihindura umuvuduko. Twabonye ko hatari mu nsisiro bigendera kuri kilometero 80 mu isaha. Ahangaha iyo bihageze mu nsisiro bihita bigendera ku muvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Byumvikane yuko bya umuvuduko wabyo wahise ugabanuka. Ahatari mu nsisiro byagenderaga ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha, ariko ahangaha birimo biragendera ku muvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Kubera iki? Mu nsisiro haba hari urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, ibinyabiziga ndetse n'abantu barimo bagenda. Bivuze ngo imodokari zihageze nk'amavatiri asanzwe ndetse n'ibinyabiziga bitwara imizigo itarengeje toni imwe. Ibyo binyabiziga iyo bigeze mu nsisiro umuvuduko wabyo ntarengwa uva kuri kilometero 80 mu isaha wagenderagaho ahatari mu nsisiro, ukamanuka bikaza bikagendera kuri kilometero 50 mu isaha. Twakomeje ibinyabiziga byose twamaze kubona ahatari mu nsisiro, uretse ya mavatiri asanzwe ndetse n'ibinyabiziga bitwara imizigo bitajya birenza toni imwe. Nibyo byonyine iyo bigeze mu nsisiro bigendera kuri kilometero zingahe? Kilometero 50 mu isaha. Noneho bya bindi byose bisigaye harimo za modoka nini, bya binyabiziga bitwara abantu hamwe, bya binyabiziga bidasanzwe ndetse n'iki, ndetse na za velomoteri. Ibyo binyabiziga bigeze ahatari mu nsisiro bigendera ku muvuduko wa kilometero 40. Ibyo binyabiziga bigeze mu nsisiro bitabigendera ku muvuduko wa kilometero 40, kubera yuko twamaze kumenya neza ko mu nsisiro haba hari iki? Mu nsisiro haba hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'iki, ndetse n'ibintu. Wize kandi wamasobanukiwe neza iki? Ibyerekeranye n'imivuduko. Uramutse ufite ikibazo watwandikira muri komenti tukagusubiza, kandi ikindi uramutse ushaka andi makuru yerekeranye na Action College wakandika kuri iyi nimero iri kuri screen tukagufasha. Gana Action niba ushaka kwiga indimi, Gana Action ushaka kuba umusirimu, Gana Action.